zakho la. Awungithandi. Alithandi lo bebhiza. Ufuna ukubulala. Uthandi ngani mina ngisuke igijima le. Ngifuna ukubulala nabantwana. Mana wo ngamanzi akho la. Ngikelani mina ngikelani angeni lapho ngilayo lo sesasela angeni Naska ngithunga isitula sale phansi Bona babo engayindawo Esiloko bebhize seselapha angeni ayingeni kuyena lini angeni Ngiyelelwa abantwana angeni bena Asetikutekile mina ubebhiza ngempetha kuphela she's now failing when all you need to do is go down Skar daga Jafet suqalile ngesikhiwa sakho singazwakalile le family anginani la family le njalo ayinidi ama blessings ami uyezwa siyezwana hawu Naska family uyenzani kodwa abantwana shu hey ima kancane kuma endabeni zami naki indaba zakho kodwa indaba uphatha kangaka abantwana wehlula ngowakho umntwana utshona ngula lapho hayi Naska lokho kwenzayo right if you don't resolve this nyamba nyetshela amapholisa ngiyafonela nje ngoba lese kuyi-abuse yenza abantwana ukhuluma nge-abuse wona kathesi ayiso-abuse wona ugula lapho mbani i-abuse uyayazi i-abuse I give up Naska ngoba lokho sikwenza songaphezulu kwamandla nje kangisakwazi nami uhambe ngifuna ukubona lapho uhambe indaba zakho sisho njalo Naska akunandaba hamba kodwa usala amapholisa ngiyafonela wena ngothi usazi i-abuse nami ngoba utshona ukuthawula la hamba vele hamba ungekela ukufona mkhozi Baby lo. Saya makros Rice malam. Chocolate. Ikan pie. Oi pie sipande. Hey wena Skar. Imali yami ibiyikwanile khonapho. Ikuyikwanile imali yami nathi beriyani khona lapho. Ngayiphuma esikhwameni sakho khonapho. Mama, sosufuna umakhelwane bezo. Babe, nayo mina imali don't worry ngizokuphathela. Rice malam. Take care. Awuqinisa izandla lapho. Qinisa izandla. Ukuthayela abantu khona lokho. Ikuthekela abantu khona lokho. Bantu usukelele esiyali. Wona sothanyela njani? Kufanana mama ekuthanyela konke. Uyikho ukufundiswa ngakini khona lokho. Kuyafanana kokuthanyela ukuthanyela. Ukuthanyela abantu khona lokho. Yikho ukufundiswa ngakini khona lokho. Yikho ukufundiswa Ukuthanyela phi? Uyaqinisa izandla mayithanyela. Akho kwakho lokho. Yabathi thanyela njani? Thanyelwa so, akho kwakho lokho okwenzayo lokho. Kanithanyelela phi?
ubhebhiza sethanyela lapha ekuseni wawuthini uyenze njani ngaye? Ngigcine mvumile kuphela makhelwane. Kathi singathini? Yakho Singathi umntwana shu. ezilongo kodwa esaselapha. Esaselapha kweyami indlu la. Uzalandela owami umthetho. This is me. Hey, This is me nkosikathi mina ngingobani? Mina madam. ngumada obayiwani mina. Ezilongo esaselapha bebhiza. Kuyakhalesa nisibathi. Uzalandela umthetho wami. Hey, Yeah. manje uzama uthini ngcono uhambe esikolo. Angendawo mina lapho bazabonana losikara ngendawo. Bona bathini kodwa sebekwazini ukuthi umntwana ukuwo. Siyenza udingelani ngapho khona ngapho. Wow, bayathandana abantwana. Uyabona kuhle njani? Uyaluqaba ukuthandwa namaphoyisa. Uyaluqaba kuyini okumangalisayo ngothando lwabo vele lona lona. Kodwa abantwana bathandana nje. Uyaluqaba ukuthanda awunazo. Uqala nini wasithando sinikiwe. Okumangalisa ukuthandana kasikara robebhiza Kodwa yini. into yabantwana inhle kuphela. Okumangalisayo Abantwana bayathandana. Uyigcine nini wena iPS? kuyini okumangalisayo khona lapho. Ubuyela yini? Pheza. Wena uthemba sami cheka khona la. Wow, bayathandana abantwana. Eziyandle yakushuwa. Size sabhithisa kazi lesi. Angazi why singathole yasindlela. Sike singekelele le nto la.